Ha? Nagsabi in Nabi Muhammad sallallahu kay nasin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpatumtum nato. Ang tanda in hukuman bukod sa dayang guro magpatumtum hamurid. Dami kaya murid suway patumtuman laysab. Suway sa magpatumtum ha guro. Vice versa. Ha? Suway magpatumtum, suway ang magpatumtum-tumtumi. Dami kaya halombay in ama magpatumtum laysab. Haahli niya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Katon ka mo yan, tag-ipatan. Bang inambok, na-assign ka tag-ipatan, hati na, magpatumtum ka. Bang ka supervisor, hambok office, napatumtuman mo yung kuhan mo. Yung ka office mismo. Ha? Yung mga kakalis mo. Nabukong sa marayaw. Na, asawabiyad tulong si Nabi Sallam, lillah, kana sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum, wali rasulihi. Iban sin, kana sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpatumtum kita niyo, bang dia din ninantang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakabuni niya. Wali kitabihi, damit yan, hakitab niya. Naroon ini, jika share ko kanyo, hawak to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamak ka. Bang na to, bandingon. Bang na to, pangadjion. Bang na to, searchon. Bang kita ni mag-assign na mag-research, bang uning kalansin, hula na to. Uning problema. Ha? Inhula na to, na nag-negotiate na kita ni magparinta. Puhos na. Ha? Di tapakalamin Saudi. Iparinta si Saudi na, kita niyo umida. Sambata sinabok tayo mga udyaw natin niya. In kita niyo naghanti-hanti sa Jamari. Sa suway kita niyo magpikil bang biadin, magmasusahawla na to yun. In kabataan, in apo niyo, in apo ko, in ama mo, in ama ko, nagluwas lungsad na kataan. Hangasin tauso. Iniyap na kataan, magsinapang, magkaputsinapang. Nagtaybo nagtaniman parinta sa wayrong kasungan. Uno ba inubat? Uno ba in sakit? Di magpakhawla na to bang mayta wala naman nakaangkat. Wayron kahanungan, may ba? Hambok na yung mga search. Ting hambo ulama, mga allama, mga tagapanghati. Hambok day. Hambok datod in ubat. Kulang ito kita ni panghati. Agam Islam. Kulang ito in bangsa na to ha ilmu. Kaya narumini, muna-muna, bulantangan ko in ginawabaran ko, pahus ka mo, pahus sa mga kataw-tay manguran, at na subay ito kita ni manuntut ilmu. Pasal minsan kita ni mimingat, magsinapang bang di na to, kaya nga tamang bang biading gamiton, siluhala rin dunya. Siluhala rin kauman na to. Timbunal na yung ilmu ini, sa lago-lago ni pamamanusya, sa lago-lago ni matin. Ha? Suway na to tumtumon. Ha? Hinambok Muslim, suway siya to manuntut ilmu, panghati, haagam Islam. Hantangon na to sa Jaba, biya sinhantang sa parte sin dunya ini. Nilanta kami example kainin, ito naglibutan kami sa Jeddah. 2 kajam, 3 kajam. Niyat to kami pahayo sa lama. Di na mo kaingatan. Wero ilmu na mo. Kita na to, hantang sin dunya sa Jeddah. 2 jam! Di na mo kabakan, gamang kami imayo. Di ha Jeddah. Nakagawa pa kami ha. Dala din. Sambil nakagawa pa kami hanin daira sin Jeddah. Hakana sin hakana sin kajahil na mo. Hauno, hapalkala sin haran yun. Biya din na mahambuk Muslim bang jahil araman niya. Uno na may kasambag niya. Uno na may kajawab niya adlaw ka na bang siya sugo na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dinuk. Ilmu kain. In ilmu, ya sin dumini, iban sin paghinumpong hambuk huro na to, Sheikh Muhammad, hambuk in salag-lago palitaan. Salag-lago palitaan, haadlaw akhirat.
Kihatian na to, minsan na, dali sin dunya ini, malagbo to. Ha? Inambok Muslim, balhajat to da ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala.